Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Zašto su neka deca poslušna, a druga neposlušna? Saveti svetih otaca možda se nekome neće svidjeti. Ako je dete začeto uveče između utorka i srede ili četvrtka i petka, ili pak u nedelju, za vreme posta ili na veliki praznik na crveno slovo, ono može da se rodi sa falinkom, bilo moralnom, karakternom ili fizičkom. Eto, tada deca i postaju nepopravljiva i neposlušna. Uslovno rečeno nepopravljiva, jer što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće, ali je potrebna jaka molitva i smirenje. Neki možda zbunjuje pominjanje utorka i četvrtka, a ne samo srede i petka, ali treba imati u vidu da dan bogoslužbeno počinje posle večernje službe navečerjem. S tim u vezi preporučljivo je čuvati se od bračnog opštenja u utorak uveče ka sredi, četvrtak uveče ka petku i u subotu uveče ka nedelji, čak i ako se ne pripremamo za sveto pričešće. Obično u jednoj istoj porodici imamo i zdravo i bolesnu decu. Greh se roditeljski odražava na deci, ona stradaju i muče se, a mi smo krivi sami. Nerazboriti su oni roditelji koji imaju malu decu, još odojčad, a i pored toga se svađaju, galame, ljute, besne i žive samo telesno, nehrišćanski. Sve njihove strasti će se obavezno odraziti na nervnom sistemu deteta. Čak ako se dete još nalazi u utrobi majčinoj, ono osjeća majčino stanje i ukoliko ona ne živi hrišćanski, zbog toga se rađa kao bolesno. Ako trudna žena pije vino ili uopšte alkohol, puši i vodi ljubav sa mužem, njeno dete će se roditi kao strasno, sa predispozicijama prema tim gresima, sa začecima bluda, pijanstva, gneva i svih poroka i strasti. Kada u porodici postoje mala deca, ne treba misliti da ona ništa ne razumeju, da ništa ne znaju. Ona sve razumeju i sve znaju. Deca kao sunđer sve upijaju više što vide od roditelja. Ako majka tuče svoju ćerku ili otac tuče svoga sina, ne treba da se začude ako joj im kažu kad odrastem i ja ću tebe tući. To će se i desiti ako se majka ili otac ne počnu savladavati i vaspitavati svoju kćer ili sina lepim primjerom. Ako je mati blagočestiva, mnogo toga se može promeniti u životu dece. Kada se majka moli za dete, dete ne gori u vatri, ne tone u vodi, molitva majčina ga sa dna morskog podiže, ona je jednaka crkvenoj molitvi. Samo što smo i mi i vi lenje da se molimo. Eto, to je razlog što naša deca i bližnji ne veruju u Gospoda. Iz knjige Saveti svetih otaca na pitanja Mirjana. Izvor Putevima pravoslavlja info. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.